Asonga fua manuia isi o tātou atunuu, ai usi mai al whaafonga se isi whaopoponga o telefou mai Sāmoa, nisi o tala I meolo o tutupu ai. E tomo atu I tātou telefou, o whaamaumunga la ta mai I le lisi o le lola pālota mo I lantou uma ua mai a ona restala. E na o le toaiva tangata nu Sāmoa e au mau ia tunu I whafo, wa mai ona restala ato o toa mo le whainga pālota le nitau sanga lua whelua se fulmane lima. Sau no manino le komisino le ofiso whainga pālota, tuia whelolo Alexander John Stanley, e lua afe lima se lau se fulmane ono tangata nu Sāmoa, sa whaonga ina le au nanga le OEC, e lunga o penga te whae langi po le online portal, e restala mai ai beitai, e na o le afe se lau fasa fulmalitasi o ilanto wa mai a ato to na whia restala, ma ua wha mawino lato swafa I lunga o le lola pālota o lato I tumalo. Au le isi afe tol se lau fitu se fulmale lima, o tangata ili mai a le leilo lato restala. Ai ile afe se lau fasa fulmalitasi o tangata anu Sāmoa, wa mai a le leo na restala e whaonga ina I upeng te whae langi, o le toa telo I lato wia, o lo au mau lava I te tono le atu nuu, tu se lea mane afe se lau tolu se fulmale lua. Peitai o le isi iwa o tangata anu Sāmoa, o loo a whiwhio ia tunu SS langi. Mai whaamaumunga le ofiso le komisio whainga pālota, e le toa iwa lea, e toa lua o tangata mai Amerika, toa tasi mai Aotearoa, toa tasi o lo au maui fiti, toa wha mai New Zealand, ma le toa tasi mai Filipina. Peitai na wha I loa tu e whelolo, e tolu I tu malo le to tele lato tangata pālota o lo whaatua tuai lava leanga I mai e whaatino lato restala e au fiai vai maunga whaleata masanganga au isi tu malo uma o lo vaia lava le ngā solo mai o lato tangata pālota e whaamae ana lato restala mai wala tātu le ono se fulpa sene o le whaitawa whai o le atunu wa mai ato toa le restala ma o le aso se fulma le fito le masina le neo iuni, e whaangata I lo le leina ma tāpunia I lo e whai te to o le ofiso whainga pālota, e leto e talia ina se tangata e toi resta la mai, ai tā pena lana lua awhi Tala e totongia lana sala. E lua ni whalawe wa a fia ai soi fua o nisi o le malo le atunu, wa whaawau ne Iesu e su engal mtanga ruenga o leo I lona mafuanga tonu. O se talavau lus formalitasi tau sanga le soifua ma le afio anga o whangalii, na nga I whaangota ai na maliu mai ai. E le vaianga mua so e su enga mtanga ruenga o leo o lo wha mawina ai na malemo, peita I e whātou nuu pēr I a su e su enga, e na I e wha mautu wa ile mafu anga tonu o lo na maliu. Pa te se ima su e su enga leo I ni ali se to o lua ma le afio anga o sa musu, o lo tau fie ni manu anga I le maota ngasa ngase mato tua, mai I se anga ese, o se fe ese se ingai tua oipo o whanua, na fuai le nei whalawe lave. Mai o lo wha mai a foi o na wha tino ngā ruenga su e leo, I lea foi mata opo. Wa whatau nuu le whalanga mtanga ruenga o leo le tau I tupe 5 fe Tala, e o foi nātou mō so se tasi o lea tunu, e mawhai o na ia ripotia mai ma mai ni whaamtalanga, I se no whanga po so se vaengo le tunu e wa ai le li o lau I titi tua 5, le pangota le o lo so I tua mai whalipui. Mai to 5 I lantou I o whaamauti no mai il komsino mtanga ruenga leo, wa vai atu iei lea se leni, ona latou fesoa swani, na mawhai ei o no latou toi pue lea pangota, ma toi whaafo I atu le to e seitan malala. Ai le teimi lava I tase, Whai loa o pa au o loo wha au foi I su enga wha loto I whale le mtanga ruenga. E sa I di ele mafu ang o le so o pangutai pe o le to alua lefa to a pue atu nei I te tonu. Ona o loo masaro mia. E iei ni ngā yo inga I te tonu lava le loto I whale o le vaenga o le whale pui. Na afuai na so sola I la ui e to alua. Ai meise lava le pangutai a lau I titi tua 5. Wa whailo mai le teitai o le vang wha upo whai le HRPP. O le vai aso nei o la wha a wawai o na wha ala wiloa le isi vahenga o la lato a navatau. E se mai le lato a navatau o ta ua le kola, po o se alau ni wha pito mō tangata nu umo le atunu,
e mawhai na ngā waa tangata e maua ina le 5 se lau tā lai le tausanga. O le kola po le cost of living allowance, o le 5 se lau tā la le tu sao ina le ao le tangata, e whaatino i se vaenga o lo mo mia le tangata, mo ia po lo na ainga. Mai o le to tele lava o le ainga, o le tele fo ile o le seleni, e lātu te mauaina. O le whai unga leo telefon mai Sāmoa, whaamanu ia tele le tuai fuanga mga aruenga, o le awhenga i masio tātua tunu o le yaso.